Fai pule fa malo, lo to fio le toto ma le fue. Le le tu malo, fa che tai mo a una malue. O sole o fa tamba, fai mo sui si a ma mo so se tole le o to ia hold up. Fai pule fa malo, lo to fio le toto ma le fue. Le tu malo, fa che tai mo a una malue. O sole o fa tamba, fai mo sui si a so se tole le o to ia la fama. Elilo mai Beyoncé, fai no tale le Yolanda. Eu sou le trai o como le amo. E assim ai me fama. Foi me fama lo tama tu i le la ile ma ma dia ile la ma wa le ma ma. Don't know to you time. Hold up. Go talo popo fai. Se le manuia. Se imane se follow pa le fia mai ma wa. Famo pia. Ole fano mai. Ole alzo manato. Fai mai selfie. Fai mai le spia. Ole sna e faia. E tatto te only ma fia ya. Hold up. I'm a town in la phone. Say facing a luenga. I'm a town in la phone. I'm finding me mama le fia. Set the fast solo. Tami lo si uma fofa. Leo na ngauya. Talo fai male sana tao. O unai talo talonga I fight talo no so atao. I say yo mo ai na pingi la fanao. Oh to mana tu. So Penasili na o mai lo fa sama no longa. Ala mai pingi a tu ele na mo sta longa. Pe solo ele pase la mai sale longa. Le fa lo mai. Le alzo manato. Fai mai safika. Fai mai le supaia. Le sona e faia. E tatto te only ma fia ya. Hold up. Io e vani choloa ia mani si fo yo fantunga am tali ele tanto program yo le TAUTAI ya ma Asiata ele nei va ngole an fia fil te mero wanti le ua se furu mo fa minuto te nei le tu lai lima ia le tauto fo male undanga fa wau an le tanto Blue TV po le Morning TV ia mali TAUTAI ya ma Asiata le nei aso se furu mo lua o le masino au kuso lua fe lua se furu mo tansi malo diante oele ona sai fa malo diante oele la papale ya fa malo fo ile tawanta fa malo ile pale ile ne yaso ya me se fo wai u tiutem favor fa fo manga luenga sa e fita itunga ya ile ne yaso usu ile tai hao io e malu lu ma ko New Zealand ya ele ma fa ile se alo fanga wa ale a ko fu yaso ya wa maka fa isa kinga ole a inga wale wale a ko fu fa ingu mela mansangin kirkilo ile 80 Wa talo fantu mo folo fantu iante oile nei vainga o le fia mantou nei ia ua fa solo fo ina mo to antu ia le lai le yaso io e wa matana li lo antu to engo ave le la ia mamantou nei ya onte ron nei ia o te o mai lo pla le taimi tanto inisio atu no mama wanto New Zealand ia wa kilo sa mo le wotua o kwata te ai le ono ya sa mo wa kasi ale ku la ia ngai va ve o to ia fa malo le TAUTAI malo le tautua ainga malo le tautua atu no tautua e kalesia ia le tautua malo foi o le alava le to ainga tautua o lo e ulu fao ai wa foi ia manuia o lauteli ia me se foi o ainga fa dalo fantu ma fa malo atu Asiata ma le tanto proclame o le TAUTAI ia ele se ai le ngol proclame le yaso kauka ia te o e foi le TAUTAI ia o fai vole vao fai vole tai
ia o faiva fo'i o le sami o faiva o le ea vagimogimo o fea lava fo'i faiva o lo'o fitaʻitunga ma e tautua ai i lenei vaitau o le soifuaga faamalo atu asiata ia te o lenei vaega o le afiafi programa masani tautaiaʻe i luga o le tatou aunaga le Blue TV o le fatoʻamae atu le polokalame matagofie ia tausala fo'i po o la lelei o tuafafine o le matou fale faasalalou nei Claudia and Bea ia ma le la malo faalologia le sa faatalatalanoa atu le feoga ia ami tuanaʻi pepe ioe inspirational speaker kama fo'i e pa'o mai ia pakakū mai ia le savali pa i lou fatu ioe fikifiki aku kokogo lou fatu sau koe lave lo ioe tau le mafaufau ioe o kau au sailuga ia ua koe sau i lalo mai koe piua e koe kau realizinga i ese me was se io a fa pe foi le o kau au sai lalo ai pa ka male lunga ia e taua a waianga ese lava ia la o le fiso e la o le tolo ia a o le tumutumunga ina ia yeso na taua ma se le so na nga mo tato patalo fala le programe ia te o le fato ai ma futa mai ia fa pe o le na fato a ma o le tatua programe ia ma lo ia te o le lava pale a mai lo waso io sa o le fa finge ma ko sa biesi fese ka ori io e mai lo wanso io sa e kinga inga wa tau ma fa ko fa ngala supervisor ya oe pe wa si fa pepe ma sa pai o nge yaso ia pe ke fa inga rubenga fo ngalo fa kinga uru kinga mar ka ma nge yaso ya fa for fa nau ya o nga ma lo ya to e le fa ngo fiele tau sa ilingo le poto io awa nge yo ngapo ia ua mo miara u faspepa o kama fa pe io o le ala va lo te tele pesenga ia o le ala va fo i lo ma e li tu langa fa mai o enga ia o enga io talala ma ku langa fa penga ia e fa mai ana palangi ia do you have a qualification po sa o ia le kala io fa malola ia te o tau nga pati le ne so me so fa na wa onga awa ko ke au ta awa ko ke fiu mo fi io se o ke ofo e ko on kaka wa levan nga ko mo o ia va no nei a o manto wa o nga i Samoa io o le vango ka mo o fie mo mai se vango fa pengi e ma fai ona za wa o nga ya tu no i fa fo nei ia wa langa e le o se fie sa we fie ka fa wai le na fie mo a wa o le tele o tu inga sosia e fa o nga ino resource ia ma va hinga o mai mo o mia mo le fa lau tele ino lo to mai e ma wa kula ya o nga ngi computer e wala nga ma ko sa mo ma sa vai ia ai vai se computer pe vai ya Santa Claus fo ile ia ka usanga a ko a po le mo fo la wa nga ke di vai ia o nai vai ngala na mo fa lupe ele na manti ele loto ila fo yaso e fio mai mo nga ya vangoia ma wala o ele tama po le tine tala vo va no fa benne ia si I masa pai le ma fai fa le no io fa taro fa tua ya to umar fa na wa onga ia me se fo yo mandua alola ve ante o to fa tai I le fainga le o lava o fa nau le malulu io ai me so nei vai tini ia o vai kawa nge e fa ku nga kai fo I kaus kama o fa matua io kama fo ngane lawa pisi soro ka meki wa o manka ele mai vanel fa funga ma io lava ngai ngale io of kingo ngai u pe fea io ai pa ave ma sa keke ma le lava ngai fai fa leia mo no fai fa leiko io awan I fiu ngo fia o ele matua ia ono o le tau ia fa mal losi ia wala ngai I o le tau unga le leile fo ina fa maoni la na lulu fa talo fa tuaila ele tatou programe le vainga o le aviavi se taimi fo yo lo fa talo fa totelo o tolu ngol tatou penga tfai langi me se fo lo ngol tatou Facebook live ia ai mo ia fo ona o folo fa talo fa tu fo ia I fio yo le tala le lei me se fo yo tau fletua so o se au ona tala I le fo I nga luenga le tua o le lava lo tiu lo e fita I tunga ia I le tau zuina o le vai o le ola ia me se fo le alanga ino le manu malo le alanga ino le salamo o lava o tiu te fa sa le vi o lo e ngafa mo fa talo fa tu proclame Asiata ia TAUTAI ia ele le yaso wai u fo I po ia ele langona maulunga ia o lo o fa benau no fitia ia au lo fo lo tanto tapa au sili le langi ia lo soifua ia me se fo I lo tanto wola ia ka talo fo I lai ta mama tina ma tutua io o to o lo fa ia fa vor tapu tapuai ia le au mo le po le aso ma le aso
ia awa fo ia tantou fo le au malolosi o lo o fe ngai manga ruenga ma le tautua ino ainga fa malo I pa anga masani le tantou Blue TV nga tai le o tantou programa le tautai ia a talo fatua I le talenga ia fanta ta mati le lua ia ma le tausi ia tai sisi ia o pa anga masani le fo nei mafuta mai singi Australia o lo fa kula ono lockdown o tau ole e usavali le fitu va yaso pe fa pesa o tau mate po le wa fa popo atuanga il fitu va yaso le umi le wa lockdown ai o tau e fa si mai mai o le sa war kamale pi sa longa lua mai le coronavirus kamale o delta ia o ko umai masangi le ka vo delta force yaso ya kamo Jack Norris ia e ke kau roai lar ko inga masau male kuku o sa war kamale o le delta le virus le si va en covid pa fingo fie ia mo auto uma lava le mafuta mai sini Australia me se lo uso ia palepoi pira palepoi ia ma le fretua ia fa fou me se fo yo le no foalo ia mangisi ia sini le tofine a Sofia ia me se fo yo le uso ia tupo ma le fretua monga ia me se fo yo le to tele lava auto o le mau auto suafa ia ai o te pole omi mal tanto por kala me faingo fie fo yo no to mau atu ia po e mafuta mai nga tai lo tofine a Ronda right Ioi, tasile au felengi le uma welunga le tanto por kala me ia fele ole ainga fo le tanto Blue TV ma lo la fe o tole le mafuta mai e mai le yaso e mai nga luenga ioi I va pe fia ya I longo ko I va si wa o ke le vasco kongi ngi va Vienna Crichton tupai ma le tau mafutanga fa aftai fo I fa munianga ma lo le mafuta mai nga tai leo ta lili I au lualo pe asa ola I au lualo sa ta lili au lualo le mafuta mai fo por kala me nga tai le o le sunga ya ma vaenga sa yo aftai foi mo fa manuanga ma lo fo ma futa mal tanto por clame ya le fionga ya mulitalo talo fantalo falava yo ma se unga so o mala mala fo ya me se fo ya lo fatu le sunga ya fata falenga ya nga tai lea o le fionga ya misa yo le la una fausia po le talenga fo ya Malaysia ya ma to fo ma futanga nga tai le sunga fa fionga nga pastor Charlie mal fretua mo le toe o lo faanga me se fo le tanto proclame le nei vai ngole fia le swengi ma lo fa mtai ma vuta mai ya te auto ya me se fo yo sai na timu ma le to tele lava io e si wo ke maua e messenger mai tua ma mo le mela to fa fitainga il tanto tautai ya e se asa vai ko I lunga fo I to suafa ya vai pe ka ke lua kwali tele fo yo suafa o to le e sa afi ma fia lunga le tanto proclame ai tele la ni si sua fa foi le messenger mai tua ai me se fo mo moli mai la to fa malo ma lo fa anga ia o ki au de mole to lo fa anga ya to ma la fa tai la le to she ingo por kala me ia ele o nga mo ia ai mole la tele wa tele ta to pe fo la la son na ia le to to ni so va nga le sa la sa ai le fina ngano le fionga I le minister o fa to anga ma fa nga faiva ia nga tele le fa la pot potongo este to sia sa mo ia ma le vaenga fo I le o so enga fa sa yenis le songa le la auli le mali toa le wotea polanta I va smet le sa u fa tar no inga le songa ia ma o le solulu fo I la vas fo le sia ma fa tar no nga ma fa awa wila awanti na e fa anta oto ale matanga luenga o fa to anga ia ma fa nga faiva ta huwa tele lan vaenga na mo le tula la fa ma lo ya to le pe ko ke kulanga foi le pi ko ke mori mau mai matou mai moa mai fa kwa pola foi le e vai vele au kar ko an ka longa le kirkit e ya kar ko ala ka mai foi ngani au ka forma kirkit e foi ka mai ku olo e foi au poro mau e la makama foi pi fa ala lo ulu mai foi au ka le io le la pi maonga ku se ka foi le la o ma kwa fia ka nga ka luanga ka fa mai o ele ko mau ai ke ia vai unga lai sa po mai ma lai sa po merkang kai va fare o foi o ma sangi langa sa kirkiki sa mo io e to mana do le mala kirkiki foi le ala fio ngole pea io ke mila ya se fai ka ronga ar ke wila e la ho fia o pe pese foi le se au kirkiki fa pea ele ko e maua le luala o le ha ku ila lo u fo ie ma la ku e au ke vai ku lai fa va me fa pengi ka kai va fare o foi
sapo le nei mo e fa pena te fa tu salia la fo i la nei vaenga me so wo ma pa nga ia le tanto Blue TV me so TAUTAI ia ka mala ngai le o loa mai lunga i mo moli to fa malo la pi paki mai pi skai di fa fe po vo i le a paki ka oko ia kongi mai kongi pe lo se uso ia niko fa mo to loa i tamua le mafuta mai male fa le tua por tau si fo i na i Swanson i West Auckland male se vai ko i lunga ai ko ki so uma lo te lo uma lo mo ni melan fa tai le messenger mo le to lo va nga me se fo ia o programa ia te o uma ia male to tele lava Queen Elizabeth mo moisia male to mafutanga me se fo le to fina pe o matiu io nga fero e loku ngangi tato atu runga tanto awara tele ma tele na tanto news update me se ni so me man na ia fo ia walo si la fia tato tala no tanto programa ele nei ya so fo i walanga o ngafi ia news updates na fia tu ina tu la son na fia mana tu o faisi le tanto taimi na le ona le o tanto ia tanto o tongo nei me lo te tupu i nei Australia ai me se fo sa mo ma ka uki o menga kupu me au ko Australia me se au to le mafuta mai nei Australia lungo le tanto a wala fa pe o le te lungo le ala tele ia wa fa sa lo sa ia ma e anga ndu le fal ia wa e le fia la fo i manga la pisi o tanto au kilang nei ka kau le fayak e pese a koi lava ia so uma ia ona fo we nale le tofa poto ia ma le mafau matala ia e ke si la fia ia ngai manga la fo i ke alo mai kama fo ia so fa yo vai ke ma sangi fa yo vai kami me fo e ma ngai ia ko i le ngi le io te mille ia ko fa ho so mai la manga langa io awai pa ngai manga la tau la ele opisi te bile a tanto main motorway le sau le city nga i mai i Manukau ia pe ke sau mai o Wellington fa solo mai lava ia o lo opisi le te bile nei nga ta fo ilea o le pasi mai le tano mai fa solo mai Hillsborough i Mount Roscoe Dominion mai sau i lava se ia e o mai i Mahanga Drive sau nga i Wormsley mai fa solo mai lava makua i pisi ala le o mai i Messi Road mo ko mo pui nui fai si pisi o ina mga halal na ia na ona fai loan tuai mo lo si le fia ia ai o fo ki songa fa pu ngol e wala i ki fo i karis kanga yo au ka for fai ia ambisena de ko fa longo fo nai pu fo i kama fo ngai ia ele na afa pe te lo o lo wa te tau mai ta fo ile pe a fa se me fa pe na fa ke ia au fo te fa i ngol e wala ma ku o me ro kuskusi o li mai fafo o le o malu le o to mo mia o le mali si fela o kala le ka come o tongo tala tole o follow mai le siaso o sa wo ko la semana yo le upula tu si mai tu o ta vale o le fa pisi fa malo si fa le nganga fo ile fa mai I something I only received Jesus ko ki ka fa penga fa ponga le tu o ta vale ka ia ele le vala uma ko o ite ide rangi ai kolosi ai role sika mai si konti ngai luma sika mai ka vale ngai pe yo so fa fo se ia ai la se ka mai ka vale yo esa os ka vale le nga le tu si le fa ilo nga believe in Jesus ai also fa fo se ia ka mangai o le manga fa fo ile le ite ide rangi ma ko sa wi Dawson Road nga mau ai o le so se ka manga ka ai le kuor ka makelele ku si mai le upule va vai le kongingo le limo ave ka vale le la kur ka male ku si mai le upule io ia nga wa si le fia ava pe o nga masinga io fa ia usain maka ukia fo ie ngai fa pe ngala le mena tup ia u fa pe fio lai ia o sa wale nei tama ia sika mai minki ia le o sa fa si o so mare ngi ai wo ko ke Wai pasi era o Samoa langa ki ma fa o Samoa pipi e marcari ka fo ile le Samoa le sikon pipi e marcari ka Samoa le sikon no le piko ko ka van ia wala ngai le fo sikari ka fa pe ngai fio i mangi maoli mangi ia ki mena fa pe ngai wa mo la lo foi la tava ki marca ka lo ki ro ia o vai tu ngai i fo linga pe o salamo wa te i fo ile ia ai won ko mangu fa pe o faisi maka ukia ki ro upule kusi ko la ka vale ia nga foi na fa pe o lo e fa fonga mai
A o le te tau fou e kusi se upu mana ia e fai o se wha malosi mo se isi tanganta e me se o lau fwere nganga ruanga ka lai. Iyo, e ke leilo oi, leilo pore upu nganga e kusi lau sa. Iyo, believe in Jesus. E ngā ke fofo o ngā le mae o le sika ngaka le ngā oso mai o la hika. E ngā oso me runga le wala fo ilele wala kua le i la e moe rongo o ruam Facebook e le fese mea. Iyo, koe pungaro le ka vale makua i, iyo, makua i pule i hali whaali i le loto le mole. I oso mai loa. Ala e sa urua folo mai kua lau ka vale le kusi mai le upunga. Ia ke le i lo ar koe ki kilo fa mai. Oh, I love you Jesus. Yang ke ia reu koe aka mai. Iyo, maka. Ia koe ka amilo mai loa la. Ia le koe le fale. Ai a wha pia lai punga mai. Ai o le upunga i lau ka vale. Ai vai a kunga iau mea ngai whai ngai pi whai mai au style mau lima ngai kau ai mai whafo. Oh, ka se wha le ton. Ia, tuatu yo au tafa. Le na fautuanga. E manta lai fo tanto ya me sia ila to fo yo lo o tau aveina sain le leile na o ke faya ese de manga ia fia kusi fo isa ngofa penga ya ai se i fayam ko kilo le fo ile o langa la ka vale po kai malo le no sai malo fo ia o tau ma futa mai tanto proclame TAUTAI ya ma Asiata a talo fantu ai se utina ya mele ya me se fo i o le tamaya ma posua tau yalo le mafuta mai i mangele alo lava e amani yaso ke lo la fo lo aso ana pongi le nei yaso ia o misi fo inga sia fo e kala ang pongi ngi mai ngolas mo le tu fa malo ya tu to nga tele fa manuta vo ile mafuta mai fo kalo fa mangu e mai lo waso e nga tele o tau ma se lusi e rome le vanga ma to fo ia mafutanga ka ko ngai ka ku kala ko ta to bola ia le fa singa ko pesi ia e tuma mai foi le ro maruru ni kai nei New Zealand o lua so taluai o la so ngafua le sa mo waile unga le case foi le na mali wai ia le talavou si tamai titi tonga foi le o le sofa o le li tonga le o fau vake o le sofa le na o le li tonga wa mafono wa tua wa o talo le Pacifica ai ka hua ke le foi a wanda tau fo o tangata sa moro o mau nei me se fo Australia ma America o le winga o vatua le ora si sila mai la vatu lunga le atau le o si kamikiki le postala vosia o te lelo na lumana i tu langa fo ile le ta longa le MMA po fusuanga fo ile le kalo kai oi ko kongo pa ma le alo yo lima mo vai mix martial art e o si sila mai peikai ainga alo ta fao ioi ia ta fau ngala fo ile taulanga ia ai ke ia iwa yesi fe se inga nga fai to fala le awari ku se ko wala u masiona tei ai ko fa o tamai tonga ia ai ke ila ia wa fitau ia fasi kele ai e isi foi kamai ki konga le la sila melanta le la tu ina tu le le kakala le o le swa fo le ofa he moni bo ofa he mo oni o le tonga la fo ile tala vo e to fala to pe ta yo le le fa maunia le taimile nei le maliu wai fo yo si tala vo le po si uso tonga le nga fa mo le ta le e ta long fai pelenga fo ye fa ngai mo vai o le winga la wa tu ai o le ngulu ai fo ile to tele o tangata nu o Pacifica inei o saule unga le fa msinonga enga ole ongo masinga ko so le fa maunia me pa i valea fo ile le wasa onga nga tu lang fa pena a ole la saule unga le na to lo wina ile songa fo e fa le pui le ile ai le fa pui na fo ile le se fa pui ole home tea ma mo ila ko fo ile wa pasi mai ko nga ku langa nga sa fa fo ole home detention fo ile le pol tu langa e loka o ilo fa le fa sanga e fa mo le ono masina ia fua mai ai o fa ma fa ma tu foi o le ila ulena se taimi foi mulu le tanto proclam te tala jori tanto ulena kasila vanga ka ke fa soa ia wa uti lo le te mai mo mai tanto proclam sa e go through for ile process fa pe sa ye se mena tupu pe sa ye se te sila fia ia nga makua e palo fa ali ile unga fa msingonga wa sau fies fur ka usanga nga lokai es kama i winti e fa metalo ngai lunga i news for ia le herald ma ona io inga le la kikile le sisi mai ona na te io ina le tu langa fo ile le o ia nga ku ia ya le na fa ta ali se tu ile fa le mai si an televo si kama le o fau bak
ia maliu ai le falemai ona o le ogaoga o le tulaga o lona ulu tulo ia i le kamoko o le laikiki lea ma le sila'au a le'i to'atolu e to'afā ai latou lea le'i maua le'i uga so o le mafua'aga la ua pe ua kalagoa kele ai le mataupu lea e sau le'i uga e ga o le ogo masiga e nofo ai vava'i ai le fale le koe fealua'i ia ae o le tolaulauga a le fa'amasinoga ina ua fa'ai'u tolaulauga famai le fa'amatalaga a lē na faia le fa'i'uga ona ua uma le latou assessment ma mea uma ua latou iloa ai e lē o to e maua lalo e low possibility foi lele o le koe re-offend pe toe fa'ataunu'uina le atali'i lea po le talavou lea ia se tulaga fa'apea ia e le ia se si fa'amasigosili ese mai lo tatou atua ese mai lo tatou atua mai Iesu Keriso ma le agaga pa'ia ia e le ia se fa'amasigo e sili aku gai lo o e lava ia mau mafaufauga po le ia sau fa'atatau to me ae fesilita'u mea kea ou ke fa'ale'au kele ino lo'ou lava ia vaivaiga i le o se fa'amasigo ae ae fesili ma ia kea e magaia e se kila i unga lea I'll be honest o ke le ioi ai o te le ioina o lo'u lava lana ia kia ua e fio lolo peanga whape o lae ola ia le tangata po lai suifo ia ua sola ai ma whaapupu ua tuai ma le ia o le ala ua sila la whaamasingo kako karakalango ai fo ila ua umata tala atu le leina si tai muli tau te whaasoa ai ia ua le ala ua sila whaamasingo i le lumanga i o le kangaka leanga whaia whaalavilavi whamai e ke le pe maua lalo se vaenga e ono toe tupu ai lea mea o ngā saa o ngā uma o le mea paivalea o le alava ma isi mau mea whapenga ia au ka ikala ai whaafewhea le lumanga i ke le o lea o skamigiki lea ua mali whaafewhea lo ngā lumanga i lea ua whaua lea ua whaua ia ngā whapenga o la uia tala whapena ia ai umata tala tua li tantou leina i te whaasoa mai i se taimi o le tantou programe ia ko e whaasolo le tantou update nesi tantou tala lea mai Brisbane o se talia le tūlanga foi le sa loka ina i le sunga ia tala le leipaunga mana tua foi le sunga tala le leipaunga le sa la vea le awanga foi le toa mai le rua fesuma le valu le nei le case lea o ia la le sa se tasi o le toa le si sila mai le anka le nga e toe manino ila ia lea ioi mana tua foi o le sunga tala le leipaunga sa la vea le awanga foi le toa le sa tua ia e le foi sa avea ma tai o le atunu palemia mo Samoa ini pa inga o te antu sunga tuila epa le la ngara vea i ma sunga tala le baunga ia ila to foi na tua ia tau pule fa o le leoti tu lo le i le sunga le i tai o le chapi people le palemia le temi foi ia tu pule vanga le mana tua la o le nga fia uma le sivanga i Samoa le pe ia vea i ma king fai popo ia ma le mai ma le sivanga fa pena o le sunga la ia tala paunga le sai Brisbane au Italia o le update le no mo mai nei e se ma ka uki o le mensa tu poi fo ile uso ina ua lokaina le sa lokaina e leo mana tu ole avea i mai Samoa i le va fo ile o fainga malo Samoa ma au Italia e faatanga ai la le ko inga upu le vaenga fo ile o le amai faatanga ta pangota o e mai o au Sakalia pe a fai o yeise me ka kauai o ngā ave o e moli ai o e Samoa i tūlanga o tua inga o ngonga e whaperitania ina fo ilero le extraditions o le la sa lua se furu le so lua se furu au kusu le sa pu e ina i e leo i Brisbane lua se furu au kusu lua se furu last year le sa pu e ina i le sunga ia tala paunga po tala le lei paunga ia ma ave fo ile le maloka ina le AFB le Australian Federal Police manga kua o Australia ele pe o Ngiusila e kasi a leo io fa sa o mai o befa pese le avanga le mafuto me Australia ese ko inga leo e me ka o State Police o leo fo ia skeke ai pe o Brisbane e ala to leo o singi e fa ala leo la ko skeke ai e la ma leo na ta overall foi le malo federal Police
kamalanga lenga nga faile nga pharmacy state kusa kamalanga lenga nga famale manvatulanga le ole fasehale na umai le loia le sunga tala pau tala le pau le wa fa ali lungo New South Australia me se foi o New South umai New Zealand fa mai sa loka ile so lo se fulu au kusu lo a fe lo se fulu ai fa to a fa kanga leo ona fe so ta iatu ilana lo ia pe pe fa kula ilumo se fa masingo ile aso lua se fulu kasi o se tema lua fe lo se fulu ma singa anko mana ia la fa longo nei na fa tera no mai le sunga creek o le o lo ave malo ia le sunga tala paunga po tala le paunga fa mai lana sa unoanga so o se fainga e o ia Australia yo ke lo fo sa mo ki sila fa penga arrest lo e pe loka oi o le mea tu polisi aso po le aso so o tuai o le fa tu la ilo o iluma o se fa masino po lumor court ia ina ia tu mai leva no ai ono sa ile sa leo o sorry sa lo ia o tu langa le na ai on melenga fa ia tala paunga e fa si ese ioi ma singa a ko leva ai le ainga mar fa ngau leva ai se lo ia leva ai ele ku la i fo i lumor court longo winga in other words ele lo ele court ele fa masingonga ele lo fa masingonga o le lo karga kalea ioi o tanto vai tanto fo ia ile mali o le pusa o le na tu sa o la ele o mana malama le court o la wa arrest ai mana tua o ia inga matu la fondo ia ke longa ke silfia foi o ele te mai mo mai le fai mo o ele aru ko um sa fa nga loka o ngi pe kafia the first thing next happen o le tula yo ilumo se ilumo se fa masino kama fu i fa masino mo lalo ye inga ia te tala le va noi sa lo ia lang o lawa ia te taulina o fi naule na pe kai mai le so lo se furu le nga loka i ko skama se o lo se furu au kuso lo afi lo se furu se yo ile so lufu tasi o se tema lo afi lo se furu ma singa ako le se me fa pengan kupu le fa ko a pia i lo iluma e po mai la o le la o a te o fa ila to le lo ia le tulanga fo ile e fa ila ko le lo ia a nga ile fa masinonga pe ai se o tupu ile me le kan kupu ai ke i me fa masinonga ai va to le fa ila ai gusa ai fa mai le fina nga al vaenga le Australian Federal Police talo sanga nga ile court e ko kongi i fa fo ile le karo sanga nga pe se strike out motion kiro wa nga mengo kupu mai samo wa ke le foi ma iyo o ma ko i uma ko wa le ma so kusi ku la fo ala na fa longa tu ku so le manga nga ole e ya la me mali e tau va vala interesting le case le o ma tano fa tanta tu ole fa tali wa ole so fu no ma singa ngi le ole mai ole winga la utala e fai mai avantu to tonu ai ko i fo le federal police fai le court fa mo kongi fa fo le melnga ile kakangwa ai ole fa fitainga la le lo ia me se forsunga ya tal pau o kalia le court le ko su enga le vaenga le lo winga la e lua la su enga la o ko por ke mingi so o tongi fa fo le court le strike out fo le ale Australian Federal Police fa mai le fa msinonga le se ko menga ko ngira i fafo ai ko la ele fa masinonga se private i to tonu lava ole Australian Police Federal Police sorry e la tote to su ina ko langa mai la melia ai ko su bangola e lua so nga o ye lua va nga le fa so nga mo ole extradition po ole avenga ole tulanga foi le la saungi ave Samoa wa ola foi fight le loia ini awala fo ile ka kawainga aver ka mai Samoa e tu la i tali mo lianga ia mai Samoa ole la vea ile tau pulenga e fa ole e tangata valeina le sa tu le tofio Samoa ia i paia inga o te atu ole la o ko oso mai mai le siko inga fainga le ala e fesili le fa masingonga fesili fo i male lo ia tala paunga why ai se nga leva ai makura ia ka malea i luma o se fa masingo the very next day, or the second day, or the third, the fourth, the fifth. Alenga fa akali ma singa ako ia
e fua mai lai o le te mai mo mai lo malama fo i tu la fon i ke fo fe punga mai fo ile au aka mai sili fo i fa in constitution mai a le wingo la fa matalanga au te loe ke agree la ukala le a fa atu sa tau fia fo kaika i ora moni ai me ka fia the very next day ku lu mor fa masingo ia aru le au ko fa nga me o le malo vale so lu ngol e wala ma tulanga e kukus ele yangi me special fo o le simea fa mai le fi nau le fi nga wa kwa ia le lo ia al sunga tala pau o fa matalanga matulanga ia tu inga ia au mai la client awale toi ave isa mo ele o ilando tu langa fo ile le onga le po mai lo la ia lo ia kulanga onga wa su e aku nga ofanga me le fale ioi su e aku lo ia ngi kaupule pulenga mangi plan fo ie su e aku ku so pawanga me le ko ngolong le ai ma se me fa penga nga mo iyo isa ko inga vile le sa vai e o se ngai fisari popo le mo ya na no fa penant o le vai nga na o le finga wai e le ai ma se kulanga ngonga e te tau wai fuan o le vai nga lu te mana e nga ye tanto update le so le ono le wa mapuna mai po wa manu ai lunga o le fair o le unfair treatment le ala o ko su e ai e le vai nga le private investigations ale federal police Australia le o ko o na court no e ko ke le sao mai lai melia o le afidifili ko e fidifilia e se vai nga la ko ke su e nga pe ai sea nga loka i kamalea ma fa akali se ia masinga fa ko afa ku lu mole Ola magni straight e pla e ka ungole ia nga o nga o ka ka musu ki wa se ko masi upu fa pe io tu lang fa pena o le la va o ni la le taimile ni ia na fisilingia no fa longo tu fo il fa tan no ngor sunga crate le lo ia le sunga ya tala pau fai mai le fisilia le fai news le nga fisilia fa fela le wo tu la i mai le tu langa fo ile le sa mo o le wo suil fa nga malo e ai se vai nga yongo sui ai le o tali po un ka de loya te le avano ai depends ai samo o fa nga ngolang ka fa mai e ke le avano e ono fisu ya ai le un o vai nga le ma le tau mo fa nga le a ver ka ma le samo ona o sui nga le o sui ai ona o tu langa e ser fa nga malo ia o lalo fo yo le molianga o lo a fia I fainga ai fo mai o laila lo le it's a political influence e wa manga ya wakele ya manga ya ka upu ya wa mai ai ya o le vaenga la na e mana ya le fina ngalo le fa ali malo fina ngalo fo wa o tala tu tatou lina pe a fo I mai tatou malo longa ia o fo ni ngalo nei tatou programe mansani man le vaenga fo ia le Pacific 40 man tatou talo fa voucher e fai fo marka ko se I le fiaf pe a mai al tatou programe ia o te fa manulu tu le awai mai le a fionga tama I taipule ia fa lute lene ia ono o tu langa fo I pisi tu no ai ta wala fo I wato fa tasi atu ia ia alena tu ula fo I pa au mai ia mela le au ko ke pole o ma fa ka ko se ai wo tala no an tu ai le tu langa le o ma lia ia la wa ia me se fo io le tat o le tau sa ilinga tu o le fa lau telenga ma ko yo sa fa ili ko kiki ku la ma fa o ko sa fa I ko au li linga mengol story le Australia io e tantele mana foi au vantu se news e uma e ngai fa pe mai fite na I ma wa la wo lunga le turanga fa tan no ngale ma lo ia le la o te am tau mo fai fa sa mo atu I se au wala fa ngofia me se o tanto ta mama tu ma tina mantu ia wala o sa mo so so hivi so koko mana ia tulanga le mai le mai mana ia foi le tulanga le mai le sunga malai pule tau vau io si vang ha ko inga foi ngai terrorist charges masalo ia mangkuala ia o le terrorist e la vehe mo fa la poko nga foi ka purpulenga ia penga va ele sa e ka le ya ke le la o ma fo le a weska manam la mar ko inga vaenga le ia ai fa tai le so so ni mai foi matulanga an vaenga nga le so e mo an tu la lo ka inkalis ai la auto mo fai fo e tuli pole ali un ole atura I mai wa le aso sfuono lo ngwinga aso fiangi sfulua to e faso lo ngwinga va sfo pe ia ole aso lua para so lulu o vai aso fo le ole
la waila le unga mama waila unga o le internal investigations ele o le unga le ave Samoa ai o ke fia inkalesi ku le unga le po who was behind I want to know who was actually behind ile ko inga ora le langa o le wa io e mai e kota Australia ele ka ka kupu ele ai fo se fainga fa penga interesting tu mai la tau fai fo o mai mai ngol tala le so tu langa la na o la tau fia le uso o mikele oko o la tau fia le sunga tala pau o tau mafai fo vaenga ele mfai fo la na o sta tu tala tu langa fo le extradition law o no la ile fa misinonga me se fo o le pau le mea o iunga o nei mea o le mea mua ia faalia le ami o tonu ia malelona lua o le saunga le mo awa nga ia o le fautuanga TAUTAI ia ai mai se la fo ia le tūlanga fo lea nga mafuai ma singa ako ia e se fika e oi ma singa ke ngofo ai nga o le papiri ki le ke faasanga ia mangi pango ka fo e ke vala au ko e pi fa iva mai le pula mai ya oi mama yo ke lo foi le lokaino I lantou nei le po fa pene le la pe ka usa oi le pe tau mai el tangata le finangaro le mai fa pe foi o tangata fa tu fa la vela ele ma failanga ave foi le minko fa associate ma nomo pankala le man ko remand tau fia ia special foi hala le confinement foi le sel le tu ia ia longo winga la failanga ma singa o ngofo nga o ngi papiri ki mau o me ki fasanga ia ngo ma se me o pole ma fo ia o salala inga fitawi ia le sa it ia le na ma le sina update le nei dato program ka ko se elona ia le fero ka ko ia la tato walu le o le fa emo tu langa va vele le covid o le press conference le so fo malo loina na lela le sa o mata ia o va ai popole atu lava pe fa ngale upo le mata I tu wina le lei o ni usila me se fo o le mai nga lo o fe ngai so fo malo loina le fe ngai male pui nga pores o mantua I mata I tu le lei tu le tu langa nga le o to singi Australia ma fainga fa mai le COVID-19 le tūlanga o le Delta virus. O le winga la saunoanga ale minister so fo maraloina na le la fai maila na saunoanga. E nga o nga kausa kia pe kausa ua mantou ini usila nei ile pisir kamale. Po le publicly. O ko meki ale oso ka ko level 4. Fa mai we will be moving to level 4 a sharp move. O fa nga ngor kama fo ngale a short and sharp. O ngai pupu ai masangi sa o ka ko masangi le level 4. Loka uma me uma. Ia on ka ko fai foi la ia le ska ko fai nga zoom. Ia maka ko fai nga ori lungo messenger ma tulang fa pena. So na ona fai lo atu ile malo tele me so tanto ni usila. E ki stand by ai or kai mi foi langi. Ia wa kaunga fa si lo le alu isi me foi. Ai fa ke le va vele alu e la mai mo le fa kau. Ke fu o mai fu ka ko kiu ai fu ya misia fu ya pepa fu yang ke o ka ko kiu fu pe ole kausanga ke ngai io ele kiu fa nga fa tau ai man to tau fa le pepa fu ya to le papers io o la ko mo wala ngol ai me se ko Australia o yo le da to me e tu le na fanua to te le lan to fu ya te lo la na lan to wa fa fonga fo I le tala le a me se fo lungo tanto iti live work kamalo iti o ia la le nga ke awidi linga tunga le tele la va nga Samoa ai peitai fo me ngala ko fi vai message mai mai Asiata ise ka ko waka e ise ka fa mole ia le langa o su ea o le tanto watala le na mau mai I tanto report mai Samoa sila mai o ku nga ngai pa ulia ringa fangu ke mingi e yoi o kama ko nga le ele o sisia o le kama ngai pa ulia ke mingi Samoa e la wa sila mai ia ai sila ko foi le tu anto le tava sila to ai tu anto le antale e ke kauloa ko ale a unga nei ku a ki kiro ko ile uliuli me foi le wala nga ele o ele I fa pe wali ki ke fa pe me si ayor swa u le yo la e sa no nga le fiona tama tai pa le mia ile sona na le sa fa ilo mai o le nga wenga mo le la fa e nisi foi o va fa ola matu langa o le pamu ese mai le o le swa mai le tani longo winga o la ele iliki sia ka ko wami ai fia
e fia fo ile le pamu ese mai awai power ko inga ai kia le la fight kamale ya ale la ku ko inga masingi fo ile le kamia ku ila loe e mantua i fa ma veve ia pe ka le pela lo le wala nga pio nga ko le ma ko ka kia ko ngo lungo le o lungo amu fo yo le a ia va ila usi sila mai la ia ilna ia so o tulanga la na le fia pamu ese ai le suau inga nge i pole ala vale ai kia ai ongo mama peliki ia ole asili aku la milion o le fa le anga ia ilo wata le tonu ngai lo ko fu milion le anga le fa ilo joy fo il tanto iti la le na tongi au mai le fa ale nei fa ngai na wa ia tulanga mo o mia ma tulanga fo ile le tupu fa fo se ia o ko la yang fia kilo mai po le ko ngur ko inga ia alenga o le kafao nga ngai kafao mai sia ka ku va anga ia i lunga o le au o le fio anga salolonga ia na tsi sila ko i le rifo fo nga le pe o le rifo ngai kafua le rifo ngai tai ia o le tulanga la le na o lo ia tanto update na ia ma tanto update muli mo samo ai ka ke le yo ko ia fisika ko pese ke lu mai so kilo ako ia o le tulanga foi le o ila tau ko kile anga ka mama ki nga ma ko fo ia sa tau tu fesili na wa ma tu fo ile news fo ile le to fa ia tui e winga le former CJ fo ile po o le sa avea ma fa masino sili mua fo ia sa mo le sa reportia maya na tau fia ile malai va le fale olo ma si ona fale tua mo le malanga mai news ila ona onisi o tulanga ele ia te lo la na ua to te lo to na u fa la wi lo fa la wi tele mai foi tato tala mai Samoa le global media ia nganta ile o nisio tanto resource mai Samoa ia lunga fo le observer o le afionga ia Sapolo io patu le nale sa ave fo mai te lo na ile to tau fa iloina ai peita ele o tu langa tau le porkiki o lena fa alia manino mai tu langa o telefou ana nei le tai au mai Samoa o se tu langa foi le tau le va mase kamuta po se company kamuta fau fali le asa ngaosia ma fauina le se maota fo i fa ona po nei o le afionga ile sa ave fo i ma fa masino sili so it's clearly not something have to do with politics ia po tulanga fo ile le ia e mei nga lunga ngai le ai ave sei la ma fo ia ai o tulanga fa pena ia la e fi na fo ile no ia le fionga ile sa ave ma fam sin sili tia basue par fat sa polo ia ina ia ave sea le ta finga wa mankua la ina te fi na wina fa mol inga ia ave sea ia ai te tala pele ma noa e malanga mai ai ia mo le siaki ma sani fo mai ma tulanga fa pena ia la le i na e talia le kalia fa masingonga fo ile le awililinga ai le fa pe wakakala le no le na la fo tutuli mata ngau fo i de lo fo lunga la fo i ti live o le a e ulu i maua le update o le tulanga le le na tatu ni tatu update na ni fa ngole fe fatalo fa joy to tele o to mata Celestina nga tele to fina Serafina ia ma to u malava Yohane Alisana le mafuta mai io sa mo lungia ma lo lava yanti o to le mafuta mai ia nga ta foi le songa plafionga le sa pampa ma to tia fu ava ili ta fa ya sia tamale to mafutanga ka ko fesin ka ko pesi pasinga usiva io si kam mai ka so ko pesi vele lomi io ka ngole si lomi le si wa gelo o ke mingi wa maku wa i ioe vevela u kingo i ka ko update wa awana ingalo ole over sela wel tanto numero uma talent wa leva no fa tanto fa so over sela fa ma ngo mele le o ke va vidi mai ngalo la tan pesi ia e lu i foi ia io lu tino afa pe uma fa maro skingo sa kuka kele kinga fa karikali ai ia la unga luenga ia me se fo la ka faonga ngiaso ia tu rai mo makwa lu ese ili tanto pesele nei an tato foi mai ia tato tantana no ia va no fa inga luenga mo oile ka so nga luenga ile weekend nei ba fia makamaka i mo e malava ngoi ke makamaka ka longa o peleki e ka ko va inga luenga uma fa ilo atu male mente mo wai lava ia pe uma ka ko pesele ia so ia
Yo, yo. Chào đi đâu đông, ya. Yo. Ya, hi. Ama kamay no. Stop. Yo. Kango, ya. Yo, yo. Paso solo y kawal, ya. Ya. Uy. Vaya era kau awal dia de mas ni. Yo, an. Ya, paso solo ku. Ya an ya. Ya dengar. Ya ma, solo ku ka sawe. Tua male au nanga remote tau sa mo service station le to nai matu. Matu te utuina lo ta vale, male tele unisio matu au nanga ese. Ale ngata foile, matu te sia ke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak urusan? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posibilidad, mua, tapi lah ucapan le peaut. Mua, tapi lah telepon ni time me utu ina lah ucapan. Mana baik nggak mulu. Mana tua fu, matua ifa saina, lo tau maktapa ai no fuanga fa pe. Hotta Samoa, ole motta mo Samoa. Mado te fia au na pe mo oi Samoa. Aftaila fia mai. We'll see you again. God bless.
ili mai tina to meti mai New Zealand mai vai lo talo fa facciale e la forma il telefoni per ya on me piccino ana ya talo fa faccia ya wai te le tawalu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ya le so sa sono puerta o le sia so sa so si fanno lo fa ingo che a me se le per wai ma lo telefoni tai mi uma o lo winga na sa wa le talo fa faccia mal tina to meti sa lo fa lo seki talo fa faccia. Ya, toi fa fele ya tu sa moi la sila fa fonga le vanga la fia fita mo wan le ua fitu minuto te nei le tu lai ono le tu mo le unanga la Blue TV ma se fo le TAUTAI ya ma Asiata ele le foi vanga la fia fi ese ma ngai yor ko songa me ngore lo mi ngo song io o sa wangi ka ula lo ku kam ka wa le la o ma kwa ko e so longa le hui le Patalo fantu ya ndio ele te mafuta maisha uso ya salatielu risanti ai mafuta mai lo fo ia ipami Palmerston North e me se fo ole totonga male ainga me se fo samo uma la volo ma u me tanto programi ilalo inai Palmerston North mo de tu fa malo mo fa talo fa Asiata ia te auto uma ka malile ko anga lilo io ia nga tai le sunga samo rungia io fa mai malo Asiata wa saulava le fa ngo ilingi lockdown ni Sydney ia wale lo po afia umai io amu yo ko io e kalo fai si uso ia moa ia e silia re pui anga ro fia o io nga fila amaka nga kau vala au mai yo vai lunga ia o fia se va ia malo lava le ono sa ia ti o ia e fiwa fo ia ta to ti ta fa ma fi so tai ma ainga ma wo mai peli ia ini aso iluma ia pe afa pe si kau fa pasi ko am fa ke a kwatu langa le covid e me sia le ki le o tauta o ke kau vai ko ia tauta pe se kingi io pe se kingi tauta malanga saule sa malo ia te o to umala fo ile i lungo por kalame ia kein na en tia ala ma to ma fatanga io ele nga malo tau ese fa tafa ia lenga te lea o to tele pop no wola malo lava ma fata mai malo fo ile fa to ia ma le lava lo fa talo fa fo ia ile fatalinga ia fatale vavi ma le tausi lai mafuta mai nai Marston i Wairarapa io ina tau ina ngata fo ile mo le toelo fanga le sunga pali ke ro po nga ilo ngala ka mo pali i John pali i Paul meo o boisamo ia fa pe ona ina mo le toelo fanga le programe ia ngata fo ile le to tele la fo wo ma pa anga mai mai se le sunga le lo ia au le ia sunga fo ia Asiata ati na eva ai ia ma le la to fo au fainga ruenga io era ngata fo le sunga lo ia yese io ma lo la vale fa to ia ke ro fo fiengi ngai pangka u karo kingi ia so karu o ma lo ala ma mai il tanto programa ia tanto fa ma lo fo ma na vonga ruenga ngata ilea o le a fine ia matalena ia ma le la to aweva le ma futa mai i te idirangi ia me se fo i le tamai amose ma utou malava whaalangi e Asiata mahalo lava ma futa mai Ipswich io mahalo I've been to your area ona o le ua o se ka kwa mua le tūlanga le no whai atu wai i le tā tau avanua whainga ruenga a whape o le te mai mua mai ngi usila i au kilangi ai e iai so COE o sa onga ngal me COE por COA fa security lai singe se kulaki io a whape o nai ai ona e wala au le numera lea o le o lua tasi ngau kua ku lela tuatu luma se kui whairunga tanto numera le na wha mon mole na wa sosolo e luma le whea kula ukala ai se sila i luma o screen le na tonua o lua tasi o lima tolu lua tasi o wha o lua tasi o lima tolu lua tasi o wha o le ML security o lo o sa ilia vave lava ia ni kangaka skula ki tama ali ima tama itai ma faio na faia nga ruenga le mo le ta alonga ile aso to na inei le ole anto e pingi ia ile manto o peleki ia mala to kenkalu ia pole wallabies le kenkalu le uri eliki ale wallabies ile aso to na inei ile malai Eden Park lo no ingala ia nga ke de ka fa ku o nga waka o ya o le polofiki ya ele ngata te fainga ruenga le fo ile le rate te amatai bili la numero na o tu ina tu lu ele tanto screen ma e so ta ia tu le sunga ya Muna Asiata Muna o ML stands for Muna and Lucy security
lo no winga la so tai le numero na o lua tasi o lima tolu lua tasi o fa pe a fa pe ia o lenga o lo fa kire kala le fali ia a o lo manga o ia ki ngale ai ngai ki ku ye ke ru ki fainga ruenga mo masi extra money ia wa te ro fo night fainga ruenga ia ai o lo mawala le ava no le ia me se fo oni sila va le nga to ta longa le stona ile ia ai tele le fo le mo mianga o lo ia alena mai mo wela mo ki maka ka ronga o pele kima io o wangkuala o le o skula ki esu e kama fo ye le ku o ka formalai kamala nga le pi ke fa sanga nga nga eva ai kwa wa emo ai ko kongu le fa ai le fa le fa ai fo io le mo e le ko o ka io e o ya la pe io o le first response o ke first response fo le ke e ke mo ya mai tu la tu le fo le o mai ya ai ka ko me le ya o ko se ronga ko ke vai ko ka mai ka io ko ka mo ai vai ko no o so ngai miki mare ko ki ka miro so or mala ka miro le ima si so yo ko ke la leang ya le na o tu langa la na le tau sa ili ni tanto security io fa ko la kala yo so ro marisi o ka maskula ki le so nga Simon Peter ta lo fa Simon io sa wi nga fa nga la sing io e o nga ko expire nga la sing i fa nga ya mo o to umala le sa le o ta mai tai fo yo lo mo mia ele na ori io e ka fo ya fo iso pa wale mia o ke mingi pe ona sa no se ta si o fo ya o ya fo ye o mia se company security ba nga fo le UP security ata ro fa to iso nga ya fo pua por fiona mai lata so nga pali malala to fo ona mangkuala nga sa nga o ke mingi ele o ko su ya ro kingo io pe o ka ko fu ile linga nga savali mai ya e ke fa malu mai pe o le o le vanga ku oi chau la ku ngai ka fu ye pe o ma ko pe ka fa va i ya ku kingo fa mai next le ai la ele o to fa ya la skula ki ngar ke mingai o fa ile le yo la utala no ya wa le afo le ngai ke ra ko mo ro kingo fa malu o fa pengi sa oila ia fam kalanga si mango fai fe au io fai o le si fai la unga le si kale si la ka wa ko wa ke lo io mai wa maku wa fa kali bo uma kali la unga fa kali ro mor ka mafkang ia wa ngo for fai fe au nga la unga ma a le ngi ya ka fa lo so fa pengi ia si au ha o le o fe mai la le sa le fai u polok mai la le sa io la ka wa ko fa kali wa ma ku ai mo le fia ai vange fo ile ai le va ai ku marka vale ai so marka nga Allah fa mai le kau ma lu mai ma kau sa vali ma ya fa mai lo marka kale ya lo sa le el ko fa ya nga sa fa i marka ma ro kala luma ke pa fa bengi ke pa le si ku feri wa i marka kau au fa mai afia kau kala ka nga kai kau kala kau koi kiki kula fakali koi kiki kula fakali le wo mo le ma le fai fe au nga ko la un ai fa mai si fakali le fai upo re kale si ai sa un fai upo ka uma lu mai sa fa ir pi ko ruma wa makwa pe upo ko ngolongo I longo an moka fa pese male lenga le la auso mai nga fa pengi yer kala ruma kilo fa pengi kilo afia kau kala kan kaya kau kala fa mer ko me ai ele o joy mo mia la ne ko inga nga ele kai minenge ele ko fo ale kingo io asia ka ko wa mio fa ile le yo la tala no mala fa to anga tangata wa mele ke inga wa umai fo isi si nga ruenga wo sau e paku mai le mo au ro skula ki wa me ko kupu io e sau e uruli mai le ma ko skula ki ai fa si ko ora me ko fo mai kurili mai le onga kurili e fa fe nga sau ka nga ka le onga uruli maka ai arule onga mo fa le manga onga mafua wa le lo en tangata le fa to ala nga ruenga ia me fai fo I malpoto ia le na ata lo fatu ai la ia te auto uma me se a fai ki fi skula ki no meral na o iluma vili fa vavi ia e ma wai fo il shota inga male songa le pule le ML security
ia vai na tautai ia ke mau ai mo va ko fa sisi langa fa pengi io ele ko molin fa malo man fa ta telefoi ele tatu company lango io o le numero em fa ona eva au mai pe fa pe o le wangalo ye kia o le ko ke le meli me mana er ngo mela over se lau tasi lua iva o le kango mela nga le i ai se vanga te fia fa so mai i tu langa vanga o mai tatu tal no le yas ia te tala le no te fa ona eva au mai over se lau tasi lua tasi va o fa sa watu over se lau tasi iva o fa so mai i fo le tu langa o le vaenga le no tala no tua isi i le maliu o si ali tonga fo ile le nga fa o lima ye le si au i fo tala vo ona na ia ale ala o uma le unga wala le unga e nga o le ngo masinga ia no fo ai fo le sala le fale home d ia ale na so mo ila to fo ie fi fa so mai o le au setan lia awa no numero vi fo ngo mela nge ma ko e mafai foi la lean o fa o mem fai no mai no winga te vala au mai le kama foi le +64 o varu se lau tasi lua tasi va o fai ngo fia fe vela ngai vidi mai Australia ia mafai lo mai po ka se fia ya o ko ai mai se la to singi ya Brisbane foi ya i pitonu ia masteke e mantua vivela ile lockdown na foi la tu natu no winga mo tanto New Zealand o varu se lau tasi lua tasi va o numero te vala au mai ai mo ila to fa fo to me se la va Australia e ke fa popola ka vele +64 0800 121 190 ia lenga ia o vai ku le +64 le o mangku ia nga pese ia so ia mako kamanga nga o mako pese ia nga ku ale o ngo pese a ver fu ila be ka o ku ngu ye ke minga le ye o sa pai ke fo mal to antula la le kali o fai upo foi le elele usala e kasila le elele lai ia mal times free usala wa ku le fa ke le ko ia sa marka ka le o ma ko pese ma ia sa un ka ko le tena o fenga le elele ku sa wale la ku sa o nga le o pesa ai pio lang kam fa mo inga le wala ko ya o ma ko le e fa o kali la ka ko fa pe elele fa atele ile toru elele oiso misi maya elele ko sala wa kusir kusi pese sa elele times free elele fa atele ile toru elele fa iyo o ka wa so si ka was talo fantu wa yante o pa fa pe le to ma wa ma tanto por kalami ile ni ma ngola via vita tai ma Asiata manatu so ki kilo kurka ko kai iyo ya wo o le taimi e te tau ona fa ile tanto se iyo la varanga aka ya ai la tanto watu o le wo kilo ku yo au kafa ila ulau mei si la mai la ulau mei ya o ka vai bokumul pa ku lau mei ya o lo ia fo ia tanto suafa ia mo le tanto sei masani ya sotofi le te manu malo ai ia o ele lo ai ngai Samoa manu malo ai mo se lauta la fo ile hutu fu ai lo sa ile pamkesi mo te Samoa ta tu tele yo fa ile tanto wa se ile na no tu fa mana tuatu mo le mai ngang fa malo mo ngang fa afta tele le fionga tama tai pule o le pa au mai le fionga fa luti ya te auto uma sa mo le tu no bele o le vai aso le aso fo le aso tofio le aso fo le ala o le afa ilo atu ai le manu malo fo ile le se lauta la voucher e pule o le fa ta mango e se lauta la fo ile u fu lo sai Samoa e se lauka la fili o e ko inga fa kau e te fai Samoa oko ai ka ke le ngai ka u se lauka la ia wale wai mai la le fionga mai tai pule ia ai wo bala ulia ia le tausala o le mantou fo ia unanga ia le tofinge ia pea e umala fa tasi mai ia se tofine ia pea o ia le o vere fa tuanga nante se ina ia le tatou se ia po ai le manu malo no wingala sa fa tu la utala vaso lenke o le vaso lenke ke sa fa anga tai le fa ilonga fo ile lima sfu peitai o no le o toe a fa ilo mai le a tmai tai pule ia faluti e fa amalie o no tulanga mo mia lava len tu fa tali se tu
o le atu la tatou se ifo i leo se lautala o i la tou sa whaongaina le talo fa voucher mai lava i la stofi le tene se e ba i la stofi le nei ma le stofi le masfo le ole anse i la stofi a sau nei ai o le tatou se i masangi lava i se lautala gift voucher le petrol ia ma le lima se fulu tala fo i le mawafua le ole a whau lava i le aso le nei whawhataini mafuto mai ia te outou ma lo lava le msai ngaku la tatou me itasi lava fo i ia ina ia tatou whaabitoa sa maria ngalelei o lo lantou lango sua le tatou pokalame nga fo i mai ia kako i alo awe ke rese le lopo ele wa elaki se lautala ia pole lima sful tala fo fa ye se fa tongo le nei va yaso we'll be right back o te i vili mai tina to make team new season me vai lautala fa facciale e la forma il telefoni per via o me pixino ana ia talo fa faccia ia wai te le tawalu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ia le sa sono puerta o le sia sa so se faro loa fa ingo fie a me se le per wai ma lo telefoni tai mi uma o no winga na saua le talo fa faccia mal tina to meti sa o lo faro loa seki talo fa faccia Tautua ma le au nanga le maut tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga i se ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sea ke ina fo i lo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak ulusa? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia, mua tapi lah ucapan lepas out. Mua tapi lah telefon ni time out tu inai lah ucapan. Mana baik nggak mulu. Mana tua fu? Matua i fasa ina lo tau maktapa ai no fuanga fa plengi. Hotta Samoa. Ole motta mo Samoa. Ma do te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaila fia mai. We'll see you again. God bless. Ia, toi whawhira i antu sa moi lau sila whaafonga, mana tu whaile o toi umi se taimi, ia o na whamaeina leo le tautua, ma le unanga le tātou tauta iae, ia ai me se fo o le Blue TV, le nei vaenga o le afiafi, e te li tonu le loto, ia o mosinga o aka, i akara o pinati, ia makua, ia pinati Bernard, pa o Williams, ia ma le tau maafutanga, ma lai o manu va ili, Fatalo fantul por kalame yante o me fo to uma living on fia sama soni faila un ale ye se piko u peia sa kufia ya malo fo i malai pule tau vao io e me se fo io le fingano fa ali no por kalame a inga feiti ma o to uma lava Simon pira lo to no ma o to uma lava lo mafuta mai malo fatalo fantu le fangano ina fo ia se o tina ia lea anti lea ma le runga nei sa ka fa mai runga nei la sfana fo le tina ia le fionga ia le tu lia
Auntie Tu. Ia le la fa ma futa mai me se fo I o Mary ma le tau au soul winners ma lo la ve tau ma futa mai e le vanga le uli fia le nganga o le la Afrika ko sei ai fa felo ia tole ma fa tasi man le Miss Blue TV le ma tau wala le wo vai kunga o le la to fa tau vanga le vai kunga ko fa la wi lo mai fo le fionga ia ula le mai io se wo mai fo la vai tia u ia le to fine te va ia ma vanga fo le ko fa ka ko Miss New Zealand io Miss Samoa New Zealand Nga o miss expire le wa. Io le wo vala ulia le to fine fo ia pe. Ia ele to tau fa ilo au to sila fia. Ia fio mai. Fai masui o le fionga ia te mai te pule ia fa luti. Ia na te se ina le tatou numera po le ngoa laki. Yeah, ele nei vanga o le afia fil tatu. Say, yeah, well, yeah, I'll give you the time to say hello. Mo faisina utala ma e lo moli o lo fanga. Yeah, foi mai lo. Aka o le ferkase. Oh, look, talofa love everyone. Thank you so much for tuning in. Yes, and a shout out to Rhonda. Sorry, le wangalo nga mention ako le mapo kala mo kengele o Claudia, but ma lo lava and thank you so much to our sponsors for all of your love and support. Yeah. Absolutely. They've been amazing, eh? Tato company lang lang. Yeah. You know, angale ia Pacific Easy, you know, la fionga ia fai malo Alan Stowers, you know, ele mafai nga luka ko you know, to share the stories of our Pacific people. You know, so it's nice to have another platform and it's nice to have also Falute. She's amazing. Yes, you know, absolutely. her words always encouraging us. So thank you so much. And just say Oriana, Maoto Samoa, Seki Rex, all of them. And Laura, also Laura. Kyle. I hope she's well. Yes. I haven't seen Laura here in the office for the last couple of days. O te loana e saunga le mua me se fo'i o tūlanga o le soifu maraloina. Mi sia fo'i lo lau fonga fia me se fo'i o le la lei tono le tātou ofisa. Mo le toro whaanga o le porukalami. Aina ngā taile, tui ki a misi e kia. O se, Martin's... Oh, yes, yeah. A birthday today. O le aswanga o alang. O I tālo whae. Ia, whamanuia atu la soifua le fionga I le whaletua po le tamaita I pure sili la lea. Iyo. Yeah, happy birthday. How old are you, Alan? 21? Oh, you're very young. Okay. Very young. Whakamakama kere oe mate. Ui o lea, straight to the say. O lea la whalitantou say mana tua ia inga. E kolu fesili o ke whaia. E te tauana e taliina. Iyo e. Lono winga e sao umatalia oe lau fionga pea. Se kari se kasi longo winga e misi se lauta la mua ai sa o matali tolu o le se ile se lauta la mua se ia tuai ma le 5 se fulu muli mo se si o le fa manina ia miri Okay. First question Winga fesilia ia o ka popole. Are you married? Da winga fesili. No, I'm not. Yes. I am happily married. Yes. Ya, tik, pero kama fala, ya. Ole fesili lo na lua. O ai leo le anta alo. Male All Blacks. Ele asutona nei. O ai leo le ala ta alo. The All Blacks, they are playing Australia. Se vai lo screen ngai lo screen ngai sia ke posa. Yes. Ya lo noinga urua tarisao. Urua karisao. O le fisili muli e tau fona sao ina ia maua le tātou se I mō se lautala o le fisili lona tolu o ai o le amalo ia Australia ma New Zealand Australia. E mang malo nge Australia. ha Le ka alo ia lo pe una. No. I think Australia. I've got high hopes for Australia. se ko nunga screen so le wo pepe uma mai mala o screen ia o le o tau mafai o le talia le tali le io o le Italian I accept that but you have to give me a reason Yang ke ilo. I think give Australia a chance to win for once. Yeah, okay, mana ya. Walang ole sama man ole All Blacks le Last beso le week, jene. yeah. Lo winga la. Fa pela ma come back. Australia. Iya, lo winga se. Come back. Iyo, le ngala. Langa ne o fu mai tonginga Australia ile aso ne. To le coach Australia. O le coach Australia, o le New Zealand. Le sunga ia Dave Rennie. In fact, he's my favorite coach.
ole coach le sa umana ola ve coach mo le All Blacks. So ole la ka alo le lau au. Le au ke fia male coach, male au le coach o ke fia. You know? So in other words, okay le mining ala po malo. Yeah. So I can accept your answer. All right. Ia ona se i tanto e te kangwa sa ve foi lele. Ia ona to mailen na se tas. So good luck everyone. Yes. So just one? Yeah, one. Okay. One. Yeah. Ia. Le wa tau sila mai o le toloai mo mua la ulau mei. O le sua falea. Ian ami tuanai. Oh, Ian ami tuanai so ko kikiro fa. O Ian ami tuanai ia mai ia pela ami tuanai ini usila. Congratulations. Ian ami tuanai. O le numero le telefoni man koe ka ua me le ke mo o le mota Samoa. O lau ID lea, o le vili e sunga ia fale mai la tō o whainga ruenga. Ia kakangi mai laukanga. A le kakangi mai laukanga, e kakangi mai se vai. Bon! O le fitu lua wha, lua tasi fitu ono. Okay. Fitu lua wha, lua tasi fitu ono. Rono winga, ua maua lau se lau tā la e utu fuai lau sa. Ia, la whapea lau whainga. Leanga, o le tatou lasi le o le whainga whapea, e sui le vai asfou. La ukango, wai tele na maua male lima se furu tā la voucher. Ai la whapea, walanga e pulea ia, ui la upoka lama le tauta ia, e la whapea la swinga. O lea la ua maua numero mo mua, la whaakoru ka ko se, ongo le lasi ringa i o le whainga nei, whainga tuai. O lea la, o se i e lua ia la koe, e ta i lima se furu, lono winga, o le se i le la so ai, o le lima se furu mua, o le whaatau, o le gift voucher te whaatau ai, ngale worth 50 ngane mauta Samoa. Okay. Mo le whaataunga. Ia mare tātou lima se furu muli. Ia o le kākou o le utu fuai fo orkesi. Lima sultan lai le mauta Samoa. So you get 3 chances. Oh, you got 3 chances. Yeah, so o ke fai maila e kango e sponsor le sise lau ka la so. Ia na mtua na i. O lewa e man malo se lau tala o le pensini mau fua. Ia. Okay. Koe kapuai mai. Go. Ia o le lima se furu la lea o le lima se furu o le whaataunga. E le ai e leo se kupe e ke alu e whaatau wai. Ia pulea o e po ame whaakau wai i nai le mauta Samoa. O le suafa ua manu malo reu pena peni. Ia. O le sunga ia reu pena pengi. Suafa na reu pena peni pati mai. Congratulations! Fitu ono o malu o li matonu. Mana tua e ka ua re vidi aku o laika kangi laukanga. Ioe. Fitu ono o malu o li matonu. Ia, o le lima sefulu la lea, kona fai mo kango a lima sefulu lea, o le lima sefulu whaataunga, mea ai. Ia, mana tātou sei, o le lima sefulu pensini muli, vai lau lelei. Iyo, e u whaakoru ka kose. Anga le lewa koe face si $50 a sponsor e Asiata. E kupua e, iyo, au ki pore, e kupua e, koe kiki hau mai. Ia, malesi tātou sei, nona tolu. Drum roll. Oh, and I believe. Ole laki o kaka lea. Auntie tala lelei misikopa. Tala lelei misikopa. Wow, this is mangu o kaka lea. Look, just in case, like we do have names in there and we have done it. Yes. But yeah. You know, let me tell you something. Yeah, ole lima sefuru la lea. Ole e utu fuai lo sa ile moto Samoa. Le woman malo ia le tinapol for the two and tell le miskopa. Now, I have something to say about this name. O te mana tua fo le vai asoro na to ile lua tau sanga o le Pacific Forum. Oh, yes. Na last minute fo le whaataunga whai ele te whalitua. Awano na ai ngai Samoa. Le whaka weanga vau ta isi lau, e peta i rose lau e lua. Ai se ia e ngai le fiafi. Ma loa i lisker fong. O nei foi. O ta pena la prokalami. Sa ma fe vai. Yeah, she did. E ana o tango foi le fa singo ia le fainga foi le Ia ale fo to e mai longa swafa. Ale fo ko ke roa ia o ke le fa so e ke laki a ke fa yaku. E manguia e sel manuia foi fa tele tina ia ala fionga ia tal le misikopa. No ingala e uma messenger antu le manto officer. Ia te oelenga e omi mai. Ia e whailoa tuai. Tūlanga o lo manu malo i le nei aso.
So ki kiro kaimi, wa umai whi matau tai ai. Yeah. Io, ili tātou. Pea, would you like to, any final words? Thanks for coming. No. Thank you to, and a quick shout out to Ainga that I've seen. Lewa familia, lea lofaanga. So, no, nothing. Just have a great Thursday. Absolutely. Have a wonderful evening. I hope everyone is well in Samoa and wherever you are tuning from around the world. But thank you, Whaftai lava, Asiata, mule avanoa, awaia le lo lava lo pokalame, man. Thanks to you as well for, it was a last minute call, but thank you very much for Whaftai tōwhine. Ia so ko finga le ke le ang fo inga uli makamaka wai fo ia me se fo tūlanga te le fo i lona sao ia me se tūlanga o whaasara launga e oi a wana ingalo ole proklame pea e ta hawala fo me se o tūle tala vau you know ina tō fo ina na soi fo ai New Zealand don't miss out it's a very good opportunity they bring onto the program all sorts of people and walks of life with they are so talented people mo ta tō le youth a wana I te aunga a wana va fo ia le aunga e mfainga e ha onga ku mo le proclame le ta so atu ia experience e me se fo le tele la fo o taleni wale sa o fatalo no ina le sunga ya langi the singer he's one of my favorite gospel singers Lani Alo you know the opportunity kangi malingi o maka because o pesia alikama it's it just heals the soul. Absolutely. I'll be for Ilya. Aloyo Fiva. I love that song. Yeah, and plus, o se pese reconnect o wa'o, o mum, dad, malo whangau laiki. Wow. So o le kama pese mo le kama whangau fo e Samoa. O ma whainga, have a song written, and for that purpose to reach so many. It was really, really nice, but inspiring. Absolutely. So don't forget, tune in every Monday to Friday. Monday to Friday from 4 to 5. And then follow the TAUTAI. Ia tātou te tari e mwhain kako karamali. Ia, whamangalo se ngangana o le tauta mali. Whatalo whatua le tō tele o tō uma, whaatai le tō lango sua. Omi mai, e mai se foi, o iei ni tō whaafesili. E tu sa i o le maa prokalamele anga fua ila solulu, ma le fionga le li minister. So ngā lau le mani le tō. Mai ngi au fesili, au ke fesili mai le porokiki. Fesili mai ia I tūlanga fo I o whewhaataua inga leo le awhai nei. Ma le matanga luenga o whaatoanga, ma whainga whaiva e ngāti fo I leo so enga whasai nisi. Ia mani a manoa e ke ongo maua koe. E mai whenga fesili pe mo se avangoa e su e koe sau whasai nisi online ma me whapena. Ia omi mai. Ia mwhai fo I leo na tari atu le whionga le minister. Ia beha o le maa prokalame le asolulu le vas. Fau, mai le nei taimi, manu ia tele lava si ngā tutoi o le nei afiafi, drive safe, wa tele lava foi, lea ka kiro kongo ku lava le breaking news le fo esau. Ia ila lo I Wellingkongi. Ia le ana so ai foi le sita maa loa fe to ailang ka avale ma sita avale to a ono, lo ke vai ko ongo to ono ila to teenagers. Ko I ki ama li liu. Iyo and nobody to another update le well I'll come back with it tomorrow. I fighting for their lives. Io italo fai. Ya ave a se fele le tafale o tu le lo sa o tu lo sa ngale mo. E tau tu nalo sa ngale mo ya lo fetele antu siata ya me se foto fine ya pea mo oi tato felo ai le fai unga le so tai au. Fai we ka ku kala. Mo ko fa uma ko ka ku kala ka ma rolling of ko. As of now, fast for. God bless. After. Squad, baby. Rex, J. Sands. Let's go. Oh, say I'm say you are complete to me, again, you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the nail, to dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, tama in and not the bite, say.